thian pa sarata chanchin ka thian pa sarata hi andrami ania no pangte kumsari ani lain alu anavak mai ti chuan chu alu na chuan amit ati chia a khata tangkhan middel kan tiang hinin vai khat ma khuwa angule to lo ani chu tianga middel chuni ma sela no pangtum ru tak mai nia apa hi village pastor kan tiang chi ania wangin alen huna rongbol tu ni tum ranin lekha azira middel horopin aziaka note lo lamai thuina ti chona toy zong in soitai la ba mai ni lo ma te azo nuwa ti chon van nei thak de main spicer college a hianin theology department a thok tura somania ti chona thok tangar ngara chime thopa chuanin doctorate degree lak le tuma doctor of ministry rongbol na lama degree lak tumina pele char ti chuan pathian khoina zara dimin po chu azota a ti chuan tun thleng hianin Spicer Adventist University muna hian theology MA le BA te zirtir tu professorin atang mekani ti chuan thian pa sarata hianin nupui dom tak mai sumathi ania sumathi po hi zerkhan lammi ania ani poya van duaya apai na te atangin laina thi sana athi nu anu athi fe zui ngala ti chuan fasha kan tiang hini in enkol tu mu malpo nei lo na oma ti chuan to pa chuanin pastor Cornelius ten fangin an la a ti chuan Adventist kula anda a ti chuan chutanga anda atang chuan atopa chuan ain kol tu te ber po chu an bora le takawangin midang kuta lan chon ni le a Mr. KSD Charles at chuan fangin an la chole tani ti chuan an ni chuanin chu sumathi chu Spicer Memorial College School te an kaltira he school an kala hian tuna apasal saratanen hian lui mel riatin chuti lai tak chuanin ama latu KS Das Charles anupui Selina te chu sabrama an pem dona shwai ve an tuma ma sela a ka kal du lo sarata ka nei don ti tlata mi chuan an ti em he middel engma ti thei le lo nei ringu mai ai te chuan sabrama kalla a mitra mi fel deu te po i muzo kong chuan ti poin a ka du lo pathian min pe kan he ti ve tlat maya sabrama nuam tako mai chuan sarata nei chu thlangta ti chana toy zong in soila in nei ta fa anneya an fanu hi api ama enkol tu KSD Charles anupui Selina mingchoin Selina anting nge ni tuna hen Selina po hi nula ni ve to a MA theology te zawin tuna hen nule pa te ompui meka ti chuan kan soi zom du chu he anupui sumathi hi Spicer Adventist University a attendance officer te kumrei takathoka hetia tholai hian na diabetes anaya ti chuan chu anat na wang chuanin ake tan alo ngai ni kum khan damdoina thanga tharuk don set mai anom nuin ake chu tan sakania khati laya ake tanani lai khan kan khonga em maya tu khachu ake tan fel ani tawa a kelemte wa turani ti lai khan ka thian pa sarata chu kan devotion zinga kan worship na lo kala testimony a soi chuan karil ru mi ne khop me committee ti tla soi mai ni chuta soi chui he ni tuna hian una te u mit kan ne mo kan nei lo mo ke kan ne mo kan nei lo mo ke ni chung chuan lalpa rong bol kan thul don lo lalpa rong kan bol zui zel don ni tia soi chuan ngai thatu te song min vel ani ber mai ani mit nei lo anupui ke nei to boxi lo heti chunga ain pek na san ziate kan hu hianin ke ni kan lo nep zia mit le kut le ke engkim nei vexia kan lo tho nep ziate mi ngai to chhuatira min hu chhuatir na sale ani
te chuan chu anu pui en kol na mana te chuan anuai an laba akum thatam tak dam doi na anoma wangin ti hian ra thei taka anum lain kan hnung deuh lok khanin anu pui chu ake zaina dampol dam fel chiang lo ti lai chuan in chungan ti mai lain thok le khata ron chau thut maya biak thei lo ina nga la chona rangin dam doi na kan han kalpuya doctor ten en chon atlua ka thisen zama chatani hi ti ngai na to lo antia ti chuan chutia thisen zam chatani chuan tin doctor te po an mang anga an be dong to a engtinge kam ti ze lang tia kan ngai tu lain thian pa sarata chu lo kala ente thian pa pastor kanu pui din mun i khia a doctor ten be dong to a tunan dam doi ina ICU omeka hetianga kanda reng chuanin dam chuang silwin poisa anuai tam takan seng dona nikum lam khan ake en kolna tam takan seng kan laba a chuwang chuan dam chuak tur ni to chuan lo chuan tunan en kolna hi chol tir maya ventilator anwa oxygen hi phoi tir mai tha kan tia ma se kan phoi ma lokin khongai takin tam do ina lo kala ti chuan riak noi tong trai na atop na tan min nei sakla kan du ani ti miron so mani chon te reng mai ti in riak noi tong trai na wanei tur chuan kan kala kan tum dan chuan ama en kol tu ber tu na ompui tu afanu selina chu ICU ommeka ani andam doi in da na hi COVID-19 veite po anda telefangin an strict em maya mi mai lu phalani lova en kol tu tur po pakhat ba ICU om phalani lowani ti chuan chu tianga ICU lo om afanu selina chu ICU tangna lo chukanga ti chuan khami oxygen la thatur le ventilator phoi tur khanin sign anga ya keman ka sign don ti ve tlat maya apa puna sign thei ringa ma se ka pana sign chuna dam chu ngin nain thiam thei to lawang keman ka sign ang tia ho thlat awangin selina sign chu kan nga ka assign zo nu han kala han tong traya chuta tang chuan oxygen te chu zoya ti tlem reduce shata tha shet tur ani donani ma se selina chu kan nga ka kan phone aron chuk thei tare renglo maya achan chu ama nge ina anu thok top na tur oxygen han reduce na tura han sign khachu achil shet na ril tak tang chun ka sign lo chuan poisa tam tak kan sen bel don ti shreng ma sela atak tak han sign kha se maya kan ko thina local thei lo wa lo sukla thei lo wadar kar ni don kan ha kani da kan ni don nuwa chuan lo chukta a ti chuan kan sign nge antia ma se a sign don tak khan ani thei ngang lo te ril run tuk chu atrapa anu ka phal thei lo che hetia ti mai turen ka sign thei lo wani antia atrawak vakaril run al tuk chu tur lo chuna khong ta a reife kan boi pui nuwa chuna ron hara an thu wang fan ngai tu fima khongai ke man kan sign to nge atia sign tur chuan dam doi ina chuna valut ta a chita po chun reife kan ngak le a har atingang ani adik tak chon mani nu te thoto lo tura han sign khachu ol lo le ang tirin oma a thei big lovani ma se toolbox ya she tak chung chuna sign ta khaile ka sign to aran tong trai to rule tiamron kawa ti chuan apa doctor sarata chuanin pastor chauto ongle atia kan chaula jan thumin thil mola hetianga an conscious om ho hi mithiam te chuanin eng ma khelo angin omin che thailo ma se mitam taksan an rev kanian tia fangin ka thian nu khan lo riat pal takin thu chan nung ka soi du ani thu chan nung ka soi phot anga ti chuan ka soi zo nuwa nangin riak mai ni tong trai don nia chitei tong trai zo nuwa chuan oxygen chu in step by step in kan reduce to ang kan chol tir to mai don nia min tia chunga soi lai ti zan kan entry na kalai nat em mai ka kai chawa ICU kan thlenga ICU kan thlen chuan ti hian a thian nu eng ma kha to lo a tho chau en to chet po che to lo ne na chuan ti hian soita ani selina nu idam chuale mai kalo bei sei te lul nen
mà sẽ tu na chuan cái bấy sẽ na song a bầu ta a doctor ten bấy sẽ anh mà to lo an ti wangin tu na hian ilo hiat takin thu chan nu ber ka soi dona khong in lo ngai kha ang che ama saberin ke middel pachia saruak mai minza puilova mitam takten heng middel te chu nei su in re thei lutuk don sabrama kalla mitra mi ho sa million te poi nei theyang anti lain nang chuan pathian min pe kani min ti ve thlata min za pui mi lovin kum som thum ka kaldu na pia nga min kaya ka kutle ke ya itang tak mewa kum som thum chuang he tiang min enkol to na wang hian kalom tak mewa lom thu ka khil che ni tun ma zong kha chuan hunu no nga zol nei na lo suyangin harna thlenganga pathian mi te zinga ti dam na ro pui tak miracle rong bol te athlenganga mitam takan dam don ni ti hi kalo chiar china chumi be sei chuan ke po hi hun nu nga kania ka thilo vek chuan pathian mi te tong trai na zara kamit hi ti damanianga kamit avar veng ti kalo be sei thina email nge he khovela hian kadam chung nge hian mu che ka duwa ka fanu mel nge po mu che ka lo tum thina sin ma se tu na chuan email nge kamit nge ka mu ma chin ikal don ta apoi ka titak setani ati chunga soilai te chuan abulak oma kan pani chau kan ni boka kain sum thei big lo reng video record lak ka lo tuma kala lei thei lo wani ma setlem chu kan la mana narsen min lo house ya ka ti top zuita ti chuan soi zoom zela ente kan fanu selina po hi tu na chun nula ania na te po amu ve mai to dona sin na mo na chun kan pachia zual pui te po are ve to anga ti chuan heile chemin an kol tu hi ikal thei ta box hi lo ke nei ta box si lova ke man thei to pin kan kol let veng che ka lo ti sin ma se an kol zui turi to don si lo ati lai ti chuan kan sum thei lo kan ni klok ke po ka lo tra pui na sa ani ti chuan tiana seni kuma ike antan lim khan ka thian te na testimony ka soya with eyes or without eyes with legs or without legs will still serve the Lord kalotia ke nenemo ke lo nenemo mit nenemo mit lo nen po ni se lalpar ngi kan bol si zelang ti in thian te na testimony po kalo soi ve to asin idam ring ka ringa ke nei lo ma la ke mit nei lo ma ela pathian rong hi nang nen chuan bol zui zel hi kalo tu masin ka phur reng lo sin ka in pek na ni ma se tu na chuan yom don to si lo ma se lo ngai te om to lo ma la mit nen min kai tu ber ka mit ber om to lo ma la lal pa rong chu ka thi theng ka lo bol zel langa ti chuan i soi lo kal tre to a local huna chuan nakina lim takin kanin mudon ni chu wangin mirol ngai tu reng suang che idam lai that laya idu zong ang kom lok na te iril ru kati nan ta teom chon khongai takin min ngai damang che o mangtra hei hun tampo kam nei lo tan kan omrei pon phal lova tuna hian ka hun chu so to pastor thlengan riak na tong trai sakang che o hele chuan mu thei chilo mai la nakin chatuan khuwa war huna chuan mit war te kala nei veng chu tiu huna chuan mai chan nge ya mit nge in email kala mudon ani mangtra selena no mangtra ati chimya soilai chuan ken sum lok khai le pastor tong trai to ro min tia ma se ka tong trai lok hei theilo ti chuan ka tong chu ama sak bera chuan selena no ante pathian hian na mangai em chia ichan chin hi ka thian tele ka fb thian le grupa ka soya ka posa nangma tan pui chakin pathian mangai em chen mi te thin lunga nangma mangai na te alo lang or tu manan nial lo pek rel ron pesung me tu na hianin hei voin ya hianin ni khat lek chungin sing riat lai lo lut manasin
chuwan pathian mangai cheni ain kol don cheni lungai su eng tin huna po changla pathian ku te omani tin ke po chuan chaplok lokin sum lok chuan kan soi masa a ti chuan thele thelo chuan riak chu kan thi a kan tong try ta ani kan tong try zo nuwa chuanin khele tuna chuan tin doctor te kovin oxygen hi phi zo in tha tor ule kan tiat chuan step by step in zo tha top mai tur chuan kan han kalsan ta ani rilruana du khot mai afano melte han mu chuan rilruana mai tra lo thei lo ani pastor ta ber pol kalo ni bok ne ken sum thei thot lo ani doctor sarata hi tharau mi em mai ania middelma ni sela doctor sarata om chung chuan spice ri pathian min kalsan luang kan ti hia la chutiang khopa spice tharau mi ber pol kan nei ani a tin pathian thu soi lo hian om thei thot lova ain soidan chuanin tuna hian voi sang ni zani somnga crusade kanei to a tin crusade lian kan ti city crusade kan tiang hi voi som pakhat ka conduct to a atiani revival meeting ngal po voi sang ni chuang aneya tin tuna po hian hei covid-19 awanga lockdown lai te nia engma rongbol kan chua thelo wangin ni tin hian sarmun voi ni tal zoom amo internet amo online amo asoi si trim he anupui dam lo zan atanga cholta ti lo khachu ni tin tak meu kanin hoi pa nya ka chianga ka thinom pa nia asoi si thinani chutiang ko patharau mi chuania he tiang ko patharau mi na ti te zek an tur kan mu hian ka lai nat ngoi ni ti chuan kan ho san ta a zana tan mo jing dar ko lo thlen chuan chanchin thalo tak mai kan rezui ta a dar ko le somni khan akal ta ti thu kan ria ani ti chuan avui dan tur te kan han rela ni lai tho tan ni ani a ti chuan atuk zirtok dar ko le achan ve vui turin kan han tikluta ani ti chona tuk dar ko lo thlen ma chuan arwang chu dar le chan ve vela alo thlenga spice sara zamkhua in funeral home anda a ti chuan dar riat le chan ve bor vela spice sara alo thlenga spice sara lo thlen nu chuan ka zu chuka ti chuan an ina atop berna tan in chunga lutir ve tha tin anin chunga kan zon luta an trap chua fa te ni ten lokala slina point sum theilova ama saratange po chu ka va ena trap lok maya kalai na lutu ke poken sum theilo re chuta chuan pastor thanga ka omem te oi kom ka te ka fakala pastor tong trai la biakina kan kalangai to hun kan nei to lo atia ke poka tong trai lei theilowa ka trap tung chuan ka tong trai a ka tong trai zo ve le chuan pastor min kaila kan kalma sanga ti chuan rong hem min zuyanga biakina min thut puyanga nakina kanu pui chanchin ka soi huna min din puyang min tia ke po tum lo deu mai chuan mi ti chung te thut na chun ka thu ve ta a ti chuan anu pui chanchin vuina te kan han ti chho zela sarmon te so huna chuan anu pui uina thu mi than ka ten soi nuwa ato bera respond turin kal chawanga ka kai chhota pulpita chuan asayang chuan abula kadin puya kadin chung song chu kamit tu ya hul lovani kha avuina an pui ruang chunga thu sai khan karil rumin em maya ti hian asweni. Now Jesus is coming soon. Then those who are dead, as we know, He's going to resurrect them with immortal body. Those who are alive, each one of us, and maybe some of us will be laid to rest. But so many of you young people, you will be alive to see Jesus in your generation. Ours is the last generation. And in the twinkling of an eye, we are going to have immortal body. That day, you know what is going to happen? When Jesus comes the second time, when all the dead people in Christ are going to resurrect, including Sumati with immortal body, and angels will come and take them to meet the Lord in the mid-air. And all of us who are alive, we are going to be transformed and changed into glorious body. We will also be carried by the angels into the mid-sky to see Jesus. And I'm imagining, surely after seeing Jesus and meeting Jesus, and surely she may ask and say, I want to now see, looking around, because
She knows me. My husband, where is he? She may come running because I don't know. I cannot see. There I can see now in heaven with immortal eyes. But I do not know how she looks because 30 years I'm blind. Though she was my wife, I did not see. I could not see my daughter also. But surely my daughter also will come running around me to embrace me. Sumati will come embracing and say, I'm Sumati, I'm your wife. What a joy that's going to be that day for me and my family, my brothers and sisters. I want to appeal to you till that day. Let us remain faithful to Jesus. Jesus is coming soon. Then that day, no more blind, no more lame, no more amputation, no more sickness, no more coronavirus, no more. We will be there with the Lord throughout the eternity. I want to be there with my wife throughout the eternity. Please pray for me and my family. And let us be faithful to God so that we will be with Him. He is coming soon to take us. Let His blessing be upon each one of us. Do you believe that, my brothers and sisters? If you do that, Jesus will bless us so that even in this hour of sorrow, because Jesus said, my grace is sufficient for you. Yes, His grace is sufficient for me, more than I could ask anything. He blessed me with so many things, including this best wife who is sleeping in the Lord. What is remaining in my life, God knows. He will take care of me. Uphold me in your praise. Those who are here, those who are watching me online, uphold us because Jesus is coming. I want to be united with my family, my wife, in God's kingdom. Though there are no marriages in heaven, God allows His people who are as a family lived on this earth to stay together and to live together like Adam and Eve throughout the eternity. May that blessing be upon me and my wife who is sleeping in the Lord, who is in cold body today. God be with us. God be with us. I want to say, my wife, though she cannot understand now, because dead know not anything. Sumati, you have been so faithful, so gracious, so caring. You did everything for me, not for you anything. It's because of your hard work. I am what I am today in Lord's Vineyard as a small, useful instrument. With your demise, I may lose so many things. I may not have so many things. I may not have much support. But God will take care of me till He comes back. I want to see you soon. Jesus is coming. Now I cannot see for the last 30 years. But I'm going to see you soon with my eyes. I want to see you soon. I want to see you soon. Amen. Thank you. Jesus, thank you. Thank you, Lord. Hekanupui Sumati Sabram Kalayam in Tangzok to Ania Minza Pui Miat Loke Mit Del Komolo Minza Pui Miat Lokum Som Tum Lo Enkoltu Ania Tom Nati Vaikat Ma Leiro Mintingai Lova Kale Ngai Bok Lova Kale Sakngai Mia Lo Kazina Tanga Mitenamin Pek Ho Hi Kan Pea Lung Oitak Hienin Ahamaya Asil Mayani Poisa te khoi adu lo reng re ke mit nei lo zok himin khoi tir thata tin kanin nei tir atangin voin ni theng hian kamit ania eng kima atel lo hian kom thelo min en kol tu ani ti chu in reveka zinga athova ka breakfast tur hidar rukle achan ve lo buar sai pe veka zing tin chome pa ngai po ni lo chome sang min siam saka rukle chan vea ka eya ti chuan kahak tur thom no ein mes tur nektai le korle ke kalo thangsa feka ti chon chok ei sok soka class ka kal thina kum som thum te hemin en kola jing dar kle chan ve vera chok ei lo chon class a hian ka ding theilo ka zoi mai thina wangim voini thleng hianin jing dar kle chan vea cho min la pezia thina ni ti chuan he exam te kan neya test te kan neya in thiat angin middle kan nia ka mu theilowa test paper poka chiar theilova hetiang test te kan nei exam te kan nei ni hian kan puizi taka dar thum le chan ve athowa chomin kai thowa exam paper te chumin chiar saka kein mark kalo pea khatiang hlim khan kum som thum min enkol to ani
ti chuan hei thu sei na tur PowerPoint te ka siam thiam lova mit del kan yangin ani pun siam thiam lo ma se school no pangten an siami alo enkola alo edit saka akala radiklo he pikhi mangjok ro he lemi mangjok ro te alo te en sak vek thinani chutiang khop chuan darkar tin deuh tho ka rong bol na hian atel lo hian ka om thei lova min enkol pum rum top mai ni chutiang khopa min enkol tu min mangai tu kanu pui voinia kan chan tai poi katita zeta tuna hian khatiang min enkol tu berom tak silo a chuan ka fanu ngei po hi pasal nei du hun telanenga chung ko din du hun telanenga keiman ing tinge ko omang ti nizan chu ka ngai tua ka lungai khop me chuti rualin pathian thu kan nen lo thleng chu heile chen ko ompui to chia kong la ka tha tham don lo che ti hiani chuwang unau tu min ngai tu su pathian min enkol don pathian ni karinga heile chimin enkol to tu pathian hian min kha tham lawang ti hi karing tlat ani tia soi te chuan nuk atiul ema ka thian nu ka ke ber le ka mit ber tuna hian om ta silova intinga ka khusak don ti hi pathian ku ta kai ngat top mai ni ati ti chuan tiana soizel na chuan ril ruan em mai chu ka thian nu khatianga ake tan ani lai khan pathian ne na thil dil pani kaneya lalpa ka thian nu ke nei to bok silo keimit ka nei bok silo pathian thu le zol nei zia ka kan hu angin hun nu nga chen ring tu shom na boina lian zok lo thlan hun ang tinge kan tiang kan tlang che thei don silo chu wangin lalpa khongai takin thil ka dil don che thil pani pakhat na chung ka thian nu hi chu tiang atlan chia thun athlen ma chuan ha dam takin chol tir mai la ke po chu tiang atlan chia thun athlen ma chuan ha dam takin min muthil tir mai ro ti ka dil che ni ka tia ka dil na pakhat chu tuna min changa ka thian nu chu ha dam takin a chol ta ka dil na pakhat zok po eng tik niaw pathian min chan nge karing min chang lo ni chuan pathian mi te tong tai na zara ka mu thei karing ati una te chu chuan min vel na se em mai ni ti chuan i thua kan mu angin lalpai thuang zelin min enkol ro tun lai khovel kan thirin i soi lo kal nai tak set zet to ani tuna ka du ber chu i soi lo kal thuai seti hi ani i soi lo kal huna chuan mi thiang limu hil to te tha na tangnan lo thowanga taksa chuai thei lo changin an lo tho to anga wana i so mok turan chowanga chuti huna chuan keile ka chung te po i so mok turin wana kan chowanga van kan thlen huna chuan ke chon ka fanu po kanu pui po ka khesilon o chu khemalan mel kala mungai silo kamit dela wangin kum som thum inen kol maila kanu pui meli ang mel nge po ka khelo ka fanu min duat tu mel poi eng mel nge po ka khelo ma se van kan thlen huna chon ke chon ka khiat don lo wangin ka zonganga nakina chon tian ka suang tua ka fanu chu lo tlan nga apa hei ke ma selina khai fanu kha min tianga kan kuang khongai nu ka tianga anu lo ka ro he apa kha atianga kan pui du tak sumathi chu kan enang kan kwa vong kan vong mai do ni chu hun chu ka van ngak khel tak em chu tu huna chan na om to lo vanga thina om to lo coronavirus wangya boy na om to lo nga kan pui nge chu ka mu to ka fanu nge chu min nge ka mu to nga chu mi hun lo thang tu chu ka ngak khel em ani chu ma unau tu chu hun chu lo thlan thuai tinan pathian rong hi ibol zelang tia ta phom hom pain pulpit atang achukta ani eyan mi velnas mani unau tu he ka thian pa chin kan soi chani ke ni chu kan van nei tro kutle ke kim biai kan nei mit thatak kan neya pathian tu chiar na turte thu soi na tur muile ka thatak kan ne du na rong bol tur ke kan neya ma se ni chuna nei velo mit nei lo chungin om takin ronga bola an pui ke nei lo chungin rinom takin rongan bola avan en ton khak te lu voine hian unau te u he khovela van sham tro tiang kara hian nang le ke hian thei to prong bol mai tur kan ni ti hi kan riat chu the na ka thian pa Dr. Sarat Babu te chung ko chan tin chi hian kan suini
he chan chin atangem mitin te mu chuak theu ila pathian tan thei top I chuang u ti hi kadu barani lalpan kan soitak te kan zatan mal som ro se amen